Rong sopi along non ni kangsam border alam ki along alang li border ka cerai kom do na yo ni apran dam nang juilo kasi alang li karlitang real ti mo apan chikimo asai dengpon abang so chikimo asai kedengpon labang ke APSRC Central Committee Pen Patir People si dengpon lo LAC Longbajong isi labang solong di po LAC Committee Pen kami oh malam kalau kamu ambil apa pun jema. Mom candle available. Reng dulu kaya masih sedang ada lu. Oh. Kelang ba? Lasi kado kabe karbeng long ara tum dance kami ikhai lapen ilong ri apan ke chiting ni nang ni. Athe alang li hitame khai lapen long ri a joy ni border ka chirai ko ma joy ni alang li apan kidam alang li bilang so apan kidam bala bangke ning juk lo eksersi pen mo ning kidu ka cepak langsi pini dipu arong sopi along gambilet thong along alang li pan ka chikimo sai teng pon lo media dengi apa mah? oh lah Sarap dulu, sarap. Alam li, lumba jong along apa sedang sampai khai la pen long re phan kaching hot par pick pen ajoy ni la ana por kat re apor an sampai alang li long ri long pat ajoy ni apran kita am uriar timung apan kachikimo along alang li chikeduk pro pensi klempon lo minggu ni la pesan ni tumak hai apong kitu ponang la pena apong apan kita nang la bang so putha non ili tum ning hon duk pe kan lo la si ili tum cutting hon kan alang li karjong ha chomrong me sining hamring me ke dudun long pe meja pha ningarong pe dudun long pe meja pha arna mlong non ili tum ahir jume hang pilo la pe non alang li phan ili tum chikimo dung si non la bang so milu kai pon lo la so milu te kai pon la ke ili tum dak APHLC Lumbajong constituency pen la pen ada di QLC angkang pen la pen center committee pen ili tum dak adu we la pen Bonsuri constituency pen adu ili tum ladak la pen ladak program amha song ilu kahani la santa dak na sera bundo la sila kato ko ili tum
song cipu pepin pen kayak kasing hon labang so angke ini tum isi bet ini nge klay bet donang cipu pen pini dak setau si labang so belo deli tum kai pon lo kasi isi bangan ning oi piklo la pen ning hondu ko lo alang li apor pepen ili tuma along pen kedam nang pen ili tum hananga ci okang apo kasi nili chuning ri lo non ke bang jilang ano bang ke ili tum ek hai la pen long ri kasing hon hek ja phana bang ke ka che song long klam long bang ke ek lai be sili tum ke kam che jo nang ji hek jam re jam long li putang ke nona son sili tum ki sung bang bom ji kasi nili hin pen asini pon lo Gimana nih kayak lamang deh? Oh, kayak lamang. Kasi pini labang sodim, apong ari labang solang khatna chitong mer ke tum karbi tuman ke kotulo, baiklah lo. Kasi nitum Tomben Pungtung, Pemane politik Padudoi, Pemane BJP Kongres Klemo, Pemane PD Party Klemo, Halan itu kita kerja. Seli itu mahangkai orang tu mening mata bagai kaida border, encroachment aku tak kaida solution lagi, mesti naik. Kadang selalu kita kapan kaida tak mesti naik. Non ini tu dah dipudu kau kerja ke, ini tu kita ke dipudu thang kisung, itu kau kisung kerja. Semai border tu perang karbi tu lapuan kisung lo, alang tujuh kidat. Kicu kijum dah hanti awe, mereka jangan tak langsung sakit tak keriang bong sedu. Lepas si lason ke kosol lo, lasi karbi lah leadership mata non kacari bom, BJP government itu tame mata naik. La karbi lo dan mas council lepen, state government lepen, Meghalaya government, atum separti tok dosi, border resolution, corruption dan kewanci pan. Nilai tum song yang dan me chuning rilo, lepen jongsi lepas so suluk sudah dobom lang bulu dante. Ini tuh kami di jalan step yang enak kok, violent kali non violent kami itu di song nak kok. Dah kali tu, tapi posisi cetong nang kok armu. Kali ta, alam berarti mu ngah. Kecik mu sai kete, kali tu kecik mu sai kete no. Posisi nang litum ha, litum karbi ang longa arat atau anu itu karbi an hasil kacini yang kau mak nangke, litum longa songja po, alang di luar timu, atu ya hoi long nonglip halang alo, kecilong nang di cerai kom nang jipu, labang so karda pen piniani pran mui kedam nang, laki ining tuk pik hangjang ining oi pik hangjang, pi posisi abatai awe itu makar bi itu kici. Kayak amuluk ke ongoret mah, kudang te itu tim karbi ang long kecari atu, alang litum ke klaim kedam ke cop cia join ne, lasi litum karbi akai itu peran mui kedam nangaret lo, lasi karbi ang long arat itu an kabe anak karbi atau anu itu karbi an itu an kabe anak karbi itu sampai ini sivet cethabra non ikipom abis sorkar pan urusan si keparem jipan itu pakai sampai ini sivet iklai bet dora alang li itu kan keparem masih itu por inang ko pipor ma puluh tangte piniani ini untuk pikhangjang ini oi pikhangjang alang li tum ke klaim kedam mesen sampai nora sol ini tum songja piatu peran mui dam nang ne li tum sung nang ne ho nang ne pipor ma nang li tum nang li mek kabe so nang li no kang thong so nang li tum ceplang det nang lino kang thong so nang litum ceplang det nang litum hani litum nang jong kita nang jong nang kok nang litum karbi ang long asiye matum nang litum ke klaim kedam jong si mesen putang te piniani labang so kisum da profitet dia porlo nang litum ke klaim kedam piniani atu ya hoi long atu charda keket pasti piniani akisum e puna kok lo kasi ning tuk pik hangjang ini ngot pik hangjang lapang kedak ilitum long songja pi lapang ke itu malong nang sitong nun ana tum same alang litum han same nang tum amises kupia amises si karbi ang long arat han pi juma nang litum hin pen albi koni thani lige lamen engji tak heko ining kiduk bacapaklang pancot same lapuson ini tum long monsan ni moni kali non puan same kaike same suluk sudah tuon nang kejap pulutang tek puson lo mekri meklang lok sikitu nang pulutang tek tim karbi ang long kecari atu mon litum long sikilang po non pasong thaklang pulutang tek ni litum puson sinang litum han karbi ang long aleng thedo putan nang thok ang tung ko nang tung aleng ke thedo lek klaim kitam geng kam chujor pon pa me pumi pulutang tek ni litum han chini ne tu be puson
mata nili tumahin tayo puji ko angke. Ini sibet ingkini sibet. Iklay bet dura. Alang itu mantap eh. Ela. Ini tuh mati ya. Along Central Committee. Agriculture Secretary do depend on pihak yang penai lah. So aku depend on ke. Tapi jawab mana? Tonte kendo bawe ladak kilitu makar biak hai. Karlitang orivel timung alang lihat tapada solo karbiang long pen Meghalaya hoy along alang litu marong alang litu karbiang long along le kacerai karbiang long along le alang litu kacingpon along rilong pat kacingpon kana jok inut karbi akorte apran kedam nang kodalang lipan litu ningduk pik lo laso ningduk kacepaklan ningdu kacipidun alang likar jong apan sining ning samjin pen kapadudun hegje panel itum ini desi ing samri pen itum jikimo pona senon jeng pon kirna do weta ing samri pen Padu weta ing samri pen to silang do. Padu weta ing samri pen to satu. Dan kay dapat. Belum ano ke? Ano video Ini salam dah. Ini kecengsi abang ke. Itu karbiang long, east west, kecengsi song ke sana. Kami tang orivel timung alang di karbiang kaya tu, mati karbiang long le, hidup ati siapa apa dah long. Likhana pen border adim long alang di halat tak long ini tuh karbiang long along le pen jo kacerai dun pen aprang tampo ini tuh special tia song kan setame lingkup pik handang kasim non alang di apran kecipilet apran kita nang jo laso putar ini tuh uson non tenon tum kiklem di bulan tum special tia song pen kaki kami kamat adu itu malong dia long border apa kaki sudah meter klong nanti penisi hidup kumucot alam yang lalu karbiang long atau mas kansil pen pinianian kita me adu ya hoi pati border bang ke cepang cek cek non pinianian kita me karbiang long adu tuan lo ne Meghalaya pen border kalau bang ini dia tuh karbiang long atau mas kansil pen tok tak kita tuh non ini tuh kecil non orivel timur kali tangalang di masih boy dam joy suka me itu Meghalaya arlo me mati karbiang long arlo me lapu aja poison butuh kokan masih itu kecil song dan kaki kami kubom lasu alam kia bangke juru me pleng ini sonte dokok lo non karbiang long lah masih lasu a problem kapag solve dia kana bangke itu karbiang long atau makan silat long ada tipik hanjang alang itu asam government atau aphan kecengsi border kasiri 1951 anung kakpen border kasiri anak tuan kecengsi follow nang langsung nak kasih hula ahoy gitu tang lo karbiang lo atau mas kansi presar pipen kalau tak border bangke hilku aphan solution bangke claim konseratan kali pulau tang lah soalong dia lam kipen job bangkuan akar bisi apran cepat amnang lah. Bangkuan adai ka vipin akar bisi adai amnang lah. Non pinian kami litum lang amlo budang ke. Are ngahu kiso pendang lo kaben. Apran kita amnang tum pik hangjang lo. Alang itu apran kita amnang ke tum karbiang long along dei kacerai dun kom. Kacerai kom dun buat lo ini saya lang apran nang ngata.
lasi ini tu non karbiang long ninduk meme kangjang lo non keningan ke ungkan suri ini kan ko rapon kita me adu ya hoya bang ke non an kita me kirtung bang ya betul berpluk legat non pini ya bang ke itu alang di tadi tang orivel timung apan ka timung pon na potsi ini ason ka prek alam mang ke ninjian bo kita me yang ning cipi nei bang alam karbiang lo temas tamsil tu molong alang itu lo adai tek di kangjang lo langsung problem ka betul bersama kali pulo kan ki bang ke lang atu bang ke lapuan so sisi apran kita menang la benare yang bisu kita me ong ku mujat Natohin dan tiningnya lang mah. Kalahin na sa. lalu pini ini tu ningjuk arni buang ko puyo athema ini tu har bianglong atu yo hoy kirai kom hi pu ajoini si nang athi akapre kali lake longlip kelang ni border ki charai kom hi bolang ni chisik alang liang thin ki chipethe mitha khe phan ki chipajom hi pu farman na mitha apran han chima ta the pinsi la person kisong dun ki puna joine si alang li apran dam nang jilo ningduk lo alang li labang so pure theben ki dam juike seme alang li ke lake tum nok bil la kar yang lo arat tuman ke lake tum phok nang ko urwel timung ke alang li ke lake khe farman longri farman alang li apran dam la penisi Karbiang Autonomous Council Kichari Tumhan Lamthi Siki Puram Tinggal Halo Alang Litung Aduya Hoy Kithir Tip Anu Jok Kisong Tip and Aposi Pini Lapuson Kaheno Dak Arni itu Makhe itu Nanti Tong Nang Lahalo Nasi Karbiang Autonomous Council Kichari Tum Laka Adai Tip Dikhanja Nasi Labangso Adai Bangalang Tum Envik Nangji Nasi Non alang li apran kitam jui la tapat longke lam kimi ke lo la person alam ki klang ke lage kidam tangar ni ningkan tame tum kidam long lo tapat long a khotona ke hara sura khotona hosi tame itum card benglong tim card benglong aki jadum aduya hoya lam ke nangtuma thanang dalo itum pathir thip pen kam claim po kusi ilma CM hangke energetic CM buta ki hopon sida pini alang li energetic ke itum thekdam long le galo lasi alang ni dala bangso adai ke khor nangi pusini tum him ke matha pono lasi karbiang long arat non napuna chomang tum ponon karbi tum ponon isialam ke matha bek nei bangel halo lake khei alam mena pole lage alang li apran ke dam nang gali idum china gi lagi komane chomang komane karbi bupena podle lake alang li orwel timu khai ka prang ki dam nang kali lake longli phelang ajoini si alang li apran dam nang lo border ajoini si alang li apran dam nang lo lasi lake tum chomang le ben karbi ang bong kame misunderstanding bang ke tum ang bong abide tangji lake longli phelang ajoini si lake hin chiteng kheng dut lo lake komon adai ke lake Karbiang Autonomous Council atum la pen kim Meghalaya sarkar tum la adai te tang jang la salang tum prabjin pen la aduya hoya lam bang ke lang tum thir thip na kam claim nang ji claim thek thip po de Karbiang Autonomous Council surrender de not lalo itum karbi khai ban itum ara rapan apran badam benang gelo ki claim thek tum do ki claim thek tum claim lang border ke rai thek tum do border ke rai thek tum pe claim na la halo hin Ayo bedeng ni mah. Mija con sa, la mija pensa. Como ni no te lang te me miera pena Kalau mah, lampu. Wan wan cakap. Apa wan? Antu bisa bermain nama dan ini film. Topi ni, nilai tum dak itu hitia lo, jam dili thong aking dia lo. Ini tu manok be. Orwell timu akihai alangli abangso apir thipen alangli apran damnang juilo lake ini tum thegam nong lo tappa lo apong aduya hoya lam ki ke lake itum arjudu long piglo la ben heglong piglo lake lam kimi gali Karbiang long arat Lapen ke tim Karbiang long ke cari tum
Meghalaya Sarkar soda laki chini lo jela aduya hoy alam bena pot apong lebak tumon lang nu nang ki jab itum ekdang lo Sarkar chini pamelo Karbilo Termas Council ke cari ko chini pamelo sida intentionally la tum piniar ni anta border bang kithir thip anu jok e thekhe bala tum edet lastu pena potsi ini tuma khei mate tuma nokbe murial timung ke alang li apran ki dam na bini ini tum chini nangji chumang la ben karbiang bong kachilang select pena potle murial timung apran ki dam kali bon the border adia hoy kithir thip ke joine si ini tum chumang la ben karbiang bong chitheng dut bo halabang soba chitheng kapre kali lapuan kini tumalong le halapang nang tumalong le karbia tumbu pola pan tumalong le cuma tumbu pola pan tumalong le para so ka chitheng la sabang so district na posi pini arni ke oriwel timung inut adawe pinabang alang li aprandam nang jilo alang li phani tum chikimolo pini ning duglo alang li phani tum milur pen itum dhop pen itum alang li phan dak chikimo dun lopini labangso kachikimo along nitum arnam long ta hirjumi hang pilo oriwal timu akar jong sining hem ringle idodun pemeji apansin tum hirjumi hang pilo aben afemini tum hantamen itum hirjumi hang pilo bonta karbiang lo Termas Council ke cari tum kechini vek nang dia bangela halo lapusona ghotona ke laka apong lo itum karbia tum kecitong nang lasi nili tumahin pen kene kang tung ke tim karbiang long ke cari atum CM Turam rong ha ki hai atum laka adai do binong la pelaso anbong Pius Hajarika ta alangita adai do la pen ke haladak ayam itu maya amen ko sono rina terang pi alangita me adai do la pen ke tim karbiang long masele ka adai do lo lagi athima kidam tangan ningkan ta tapadalo ili tuma karbia tumhan bang heleben abri rilo hala suhut pen tim karbiang long atum kopia polo amik silok jo kopia polo atum aduya hoy kithir thipen bar border bang mane anu jok bang thir thipen edet ke la tumo si edet the polong te nang tum surrender nu ke theka tum phan border kirai theka tum phan pape claim na nang tum mithana claim de thei ki claim theka tum na pape claim long lepu atim karbiang long songja pho tum ke karbiang long arara thengo amme ke charia phan tum batai sir ke batai ke tum thana go polon ke alang tumi thama chama tai mine tum ingtang pik tim karbiang long ingtang pik tum chama tai mine sita overall itum pi thegam long lo lake BJP atum ki claim ki dam acha kong kang duk ajoine si inut ada ave pin bang orial timung bang apran dam nang tok lake tim karbiang lo tum sa adai lo lake pudak lo lake lasi nang tum jong sindon ke bang thuji ani prabjin mela border dispute bang labang so a problem ang solve the polong ke nang tum CM da kimanji nang tum ang hoi long kang ni jing tum order belo MLA tum tang hoi long kang ni ja order belo MP tum tang hoi long kang ni ja order belo la pen MSC EM tum tang hoi long kang ni ja order belo athe karbiang lo rat nang tum pha labang so ang hoi long na pan ni long ka pre kali khe phan adera phan along ria phan a border phan cerai tim nang ji po join si nang tum nang pi hai long bela bang song hoi nang pang ni long sa pini ani na tum failure lang tum claim me kheta lo une dal lasi nang tum mi thang phan chema thanon lake nang tum kang tang ang the kali lake kang tu bo kang thek lo lage lasi ni tum hin lang chudri kang tum la lo karbiang long arat la pen ke choma tum ang bong hang na misunderstanding ave dia tangji labang so khotona oriwal tu apiai apran ki dam nang ji ke lagi karbi la pen chumang ke chelang silet ajoine kali lake border ajoine longli ajoine pena joksi alang ya apran dam lo lasi ni tum APSasi ben declare lo oriwal timung ke lagi karbi nok belo lake tum nok bel lagi lalu la pen non ni tum bong executive secretary do alang depend on pia khai ni lamthi si tam ni ra ek pentingnya po non atumi dikhet tapat along itu kacing hon oriwel timung ke hai apran ke dam nang jui alam ke alangli apran dam jui posinil tum kaduk aweta ning duklo labang son ning duk chipi dun singli tum ladak melur kai polo jata
milur kai chot ili tum chikimo dun chot ning duk cepak lang dun chot pen ke ili tum a problema bangke solve pun e ke dam tang komantu ne arni pen lo Meghalaya border non ke tapat long chot che Meghalaya border na problem ke do ke mukro long ke ning kan hini baka prang mukro long tai tum chinang lo chomang tum ta chilo karbia tum ta chinang lo la pen non ta ili tum karbi chinang li lo la sila ke Assam government atum ili tuma phan karbi atuma phan ki chi ke la tum ke thang da gali usi ili tuma phan thang important na pipe pini ili tum theglong lo Assam Chief Minister Himonto Sharma isia tweet talang li tokte isia Facebook post talang li tokte lang bolo tangte Assam aso sikit chilo inut Karbi Anglong West Karbi Anglong asor sikit chilo West Karbi Anglong bolo tangte inut Bortara joine si dia post long talang li theglong le bolo tangte li tum la dake thek daglo Assam Chief Minister mate Assam government bangke la bangso a border problem bangke kapasol je phan aning hanghe people na blote la bangso border a problem ke doke pini penap chot kalilo non orivel timunga ke hai aprandam lo non si sokerot ke chengla si sokerot ji ke non si ke onglang chomanga tuma sokta kerot ji dopiglang karbia tuma sokta kerot ji dopiglang halda taparalong la penalong kaprek Meghalaya border alliance isianta karbi la pen chomanga tuma sokta kerot ji dopiglang mohala sokta kerot lo plotang te kopia problem tom kewang kone kopia kisung ke boy tom kewang kone karbi tumta non sok men po sok kerot dampo la bangso sok kerot damut komalo la bangso karbi tuman protection ji pidun po atumi he neli tumla dak taparalong ke dam penal da garara tum nange thanu na te plotang te Assam police atuma bangke halada teplong ang song along si ahele bangke cepang som chong si hala bang so ahele ang som phanke Meghalaya police atum si kompet pusipu pulo tang tela dake thek danglo Assam government ke la bang so along le bangke Meghalaya sarkar phan give and take along ka chipidun tanglo Meghalaya ar lopinak posi la Assam police atum bangke ame thanga hele ke hala dak elong pang sompet si Meghalaya police atum si la bangke guarded lo lapen lapu Karbi Anglong asora phan phalapu Meghalaya asora tuma ka ette ka hot bat Philippine ke aba hot ka tengkhenga hota Assam police atuma bangke rai dunde alang litunge thang da khang dunde kusipu polo tangte la bangso Assam sarkar ke Karbi Anglong la tapat la pen Meghalaya border along leke give and take along pidun elo posi lake arona teng bengke theglong pamelo atumian ke lasi non Karbi Anglong autonomous council ke chari atum tuliram rong hanga sarkar atum Karbi arada phan thana henang nilo thandango jong si labangso along le Meghalaya phan give and take along pidun tanglo plotangte rada phan thandangot la an lo plotangte alang li tumphan ka protection ji phan Assam police aphan chiki kelo Meghalaya police aphan si chiki rong nangpo athema Meghalaya lo si du kolo plotang te lake Meghalaya police atum si hala dak ke dora dot manta protection bangke pichurong nangpo la penjong si non nili Karbi alam pen le ningje pusita Assam sarkar mate Himonto Biswa Sharma phan kipu kang tunga bangke alang li jong si la Karbi Anglong along le West Karbi Anglong along le jong si Meghalaya phan lapuan pichet give and take along block 1 block 2 along le jong si pikang tung plotang te la block 1 block 2 along le pichot nang nelo ang ton along le Meghalaya phan ing doi dun rumo ha 1969 aning kan tum ke do teng itum dora petpo itum Assam along do dun delo la puta kali plotang te Assam sarkar tum phan Karbi Anglong asora phan jong sin nang rayun elo plotang te itum phan autonomous state nang pidenon article 244A pa implement denon nitum ne methang cherai popusi nili Assam sarkar Himonto Biswa Sharma phan pini labang sob hong jai long pen nili kapachini kang tung lan velo Nama hen map ni ba okay jo putra jo asabis oh chot Dada itu loh. Halo, komentar kau itu ada foto ada bottoman tujuan sokar kono kono mana ini corona itu loh ke, tapi hei, botak ini bos tu, kalau
আজি আমি ইয়াতে চাকি জ্বলাইছোঁ কাৰণ পৰহি দিনাখন আমাৰ এজন শ্বহীদ বুলি ক'ব লাগিব অৰিৱেল টিমু তেখেতে বৰ্ডাৰত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে কাৰণটো হৈছে আমাৰ মেঘালয় আৰু অসমৰ এই লেণ্ড ডিস্পিউট বৰ্ডাৰ ডিস্পিউটটো আজি কথা নহয় এইটো নতুন কথা বুলি নহয় বহুত দিন ধৰি এইটো প্ৰব্লেমটো চলি আহিছে আৰু বাৰে বাৰে এইটো ঘটনাটো ঘটি থাকে মেঘালয় বৰ্ডাৰত কেইবা দিনৰ আগতো তেনেকুৱা এটা মাৰামাৰি হৈছে তাতে খেদাখেদি হৈছে আৰু যোৱা 2 বছৰমান আগতো আমাৰ এজন কাৰ্বি আংলং বনকৰ্মী তেখেতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে আৰু মেঘালয় সাইডৰ পৰা কিছুমান প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে সেইটো কিয় কাৰণে হৈছে সেইটো যদি ক'বলৈ আমি ক'ব বিচাৰো যে এইটো অসম চৰকাৰৰ এটা নেগলিজেন্স আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰাজ্যৰ কাৰণে এটা তেওঁলোকে বহুত ডাঙৰ এটা নেগলিজেন্স আমাৰ আজি আপোনালোকে চাব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত এটা টুইটো দেখা নাই এটা ফেচবুক পোষ্টত দেখা পোৱা নাই এজন অসমবাসীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে মাটি কাৰণত বৰ্ডাৰ ডিস্পিউটৰ কাৰণত নিজৰ মাটিটো সুৰক্ষা কৰিবৰ স্বাৰ্থত তেওঁ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে কিন্তু অসমৰ এজন খিলঞ্জীয়া মানুহ আৰু অসমৰ যিটো মুৰব্বী বুলি ক'ব লাগিব আৰু এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ একো মানে গুৰুত্বই দিয়া নাই আজিলৈকে আৰু সেই প্ৰব্লেমটো আজি বুলি নহয় বহুত দিন ধৰি বাৰম্বাৰ প্ৰব্লেমটো ঘটনাটো ঘটিয়ে থাকে কিন্তু আজিলৈকে এইটো প্ৰব্লেমটো তেওঁ সলভ কৰিবলৈ তেওঁলোকে একো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই এই পীযুষ হাজৰিকা বুলি এজন তেওঁলোকে কমিটি গঠন কৰিছে বৰ্ডাৰ এইটো ৰিজনেল কমিটি বুলি সেই পীযুষ হাজৰিকা আজি দেখা পোৱা নাই একো এটা ফেচবুক পোষ্ট লিখা আমি দেখা পোৱা নাই এইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে যদি অসম চৰকাৰে যদি আমাক প্ৰটেকশ্যন দিব নোৱাৰে আমাৰ মাটিখিনি যদি সুৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ব্লক 1 ব্লক 2 আৰু গিভ এণ্ড টেক পলিচি বুলি অসম চৰকাৰ আৰু মেঘালয় চৰকাৰ তেওঁলোকৰ মাজত আলোচনা চলি আছে আৰু সেইটো কথালৈ তেওঁলোকে ব্লক 1 ব্লক 2 মাটিটো যদি মেঘালয়ক গোটাই দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই বা আমি APHLCয়ে ক'ব বিচাৰোঁ যে অকল ব্লক 1 ব্লক 2 মেঘালয়ক গোটাই দিব নালাগে গোটেই কাৰ্বি আংলং ইষ্ট কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলংখিনিয়ে মেঘালয়ক গোটাই দিয়ক আমি মেঘালয়ত একেলগে থাকিম যেহেতুকে আমি 1969 আগৰ পৰা আমি একেলগে থাকি আছোঁ তেনেকুৱাই আমি একেলগে থাকিম আৰু মেঘালয় চৰকাৰ মেঘালয় পুলিচে আমাক প্ৰটেকশ্যন দিব এতিয়া যোৱাকালি আমি পাপাত গাঁৱলৈ গৈছিলোঁ তাতে স্থানীয় বাসিন্দাবিলাক কৈছে আমাক যে অসম পুলিচে তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিয়া নাই যিদিনাখন ঘটনাটো ঘটিছিলে সেইদিনাখন অসম চৰকাৰ অসম পুলিচে তেওঁলোকৰ বন্দুক হাতিয়াৰবোৰ এক জাগাত জমা থৈছে সেই বন্দুক জমা থোৱাটো মেঘালয় পুলিচে তেওঁলোকে এনেকুৱা ঘেৰাও কৰি প্ৰটেকশ্যন দি আছে গাৰ্ডিং কৰি আছে মানে সেইটো মাটি এতিয়া অসমৰ অন্তৰ্গত পৰি থকা নাই বুলি আমি দেখা পাইছোঁ কাৰণ কিয় অসম পুলিচে তেওঁলোকৰ হাতিয়াৰবোৰ এক জাগাত জমা থৈ পেলাই মেঘালয় পুলিচে এইটো গাৰ্ডিং কৰি থাকিব লাগে যদি তেওঁলোকে নিজৰ মাটিটো যদি সুৰক্ষা কৰিবলৈ অসম পুলিচ তাতে ৰখা হৈছে তেতিয়াহ'লেতো নিজৰ মানুহখিনি নিজৰ মাটিখিনিতো সুৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ ডিউটিটো পাৰফৰ্ম কৰিব লাগে সেইটো কৰা নাই তেওঁলোকে মানে আমি দেখা পাইছোঁ যে চিধা কথা এতিয়া সেইটো মাটিখিনি মেঘালয়ক গোটাই দিয়া হ'ল গতিকে যদি অসম চৰকাৰে আমাক প্ৰটেকশ্যন দিব নোৱাৰে বা প্ৰটেকশ্যন দিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে গোটেই ইষ্ট কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলংখিনিয়ে মেঘালয়ক গোটাই দিয়ক আমি মেঘালয়ত থাকিম মেঘালয় পুলিচ মেঘালয় চৰকাৰে আমাক প্ৰটেকশ্যন কৰিব যদি সেইটোও কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাক স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য এখন আমি আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 244 আমাক ঘোষণা কৰি দিয়ক আমাক দি দিয়ক আমি নিজে নিজৰ প্ৰটেকশ্যন নিজে সুৰক্ষা আমি নিজে কৰিম নিজৰ মাটিখিনি আৰু নিজৰ মানুহ আমি নিজে সুৰক্ষা কৰিম যদি অসম চৰকাৰে সেইটো কৰিব নিবিচাৰে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম Kasi ini ngot pikanja ini yang pikanja le Karbi Anglong gitu akar bidoan atok anu gitu akar bides yes akar
kar bidoan hota meni itu mahin kan kisan no. Ini tidak. Làm thế sini nak. Kali ni lini dia apa mata? Ni tu aku. Ni tu. Oh, like. What? Anda bang. Live luôn mà. Live luôn. Asal ni orang ni. Oi, nak kan ni? Kalau tu ni. Satu. Kopi ni itu dah Karbiang Long headquarter mati lada ibu tumba jauh konstituensi long pen. Jadi tumla IPHLC pen cepat di polisi. Jadi tumla konstituensi lapen central committee lapen LC committee an jadi tum cengun si ini la karitang Oniel Timu Orivel Timu jadi tumla aporte lo alangli labang so appear pen alangli aport pen alangli damnang ju lo masih labang so putar pon jadi tum ni cepat gaji alangli pan jadi tum lada kado kawe singrum si jadi tum alangli pan Sining hamreng me lapen comrong me kedudun long pemeja pan alangli pan anan long hengjume hang kidun kasi laso long isi ningduk abang ke lalo la alangli apor pepen kiti nangkok akhe bang ke lage ladang elitum council long non kecari bom CMEM MP MLA atu lapen MEC atu alangli tum kelang ke pangkre lapen alang tum ke klaim ke dam nangji ateng pen ke klaim ke dam thek the posi piniar ni ili tum ka bia khai tum aboy ki thi nang aboy ki sung nang ili tum ka se tong nang lo lapen nili pini ningduk biglo lasi nili ningduk pen nili he dungalam theki puji bang ka lalo labangso border protection ko committee nangli tum council pen nangli tum ke PGA kam se ave lapen ki PGA kam se ave la athela so ki bi pen ali ko pilo non kelom ali ke logically si ilitung la so ki thidun thulo la sila so border protection committee puat a committee sitame non prabjin pen halada komat masi ke doma halatum apan la da pen apu pen thalap nahi la pen la so committee bangke pavir det thanjang nahi athe ki bi pen ali avi kala la so ke do pen ilituma ke jog ban duma ave ke ilitum ki sungnang lok ki thilo lasi nili pinia bangke kado kawe karbiya khai phanda chungi lo ilitum ake thek theya tuma phanke ilitum none prange bang jila bangke ilituma longri ke pachari ja pharke alang litum phan a chance piber nang nilu lapen atobar thober nang nilu ilitum ake thek si churi nang pu lapen ilitum akhe phan kaching hon alida phan ilitum ingwai nang pu lapen non ke cari bom atu phan ke ilitum hok ke cheng ke non ki jut an ilitum theklong lablo alang litum ke thekthelo akai sita latum ke karbia kha phan ke pajok jia phan ke thekthelo latum ke laposi latum phan ke karbiang long bang ke lidar pa man masi long le tenang